Ruzil Efendi, buna 2-3 günlük gına şehir başlığı Nail Məğdiyev sina Yedinə Rossiya firkasından kitu turunda garize yazara kuşkan. Sen şuşuna nişigirek kabul ettin? Şundan da işroşu buldu bizim. Nailgan Barışmega aytты. Açık Rossiya bilen hizmetleşik etesi iken birden Rossiyadan keterge turu kilecek. Onu aytам, bunda bitimde Açık Rossiya bitul partiya tugul. Тебе аңлатам. Жоқ, біздің идеялар юнәлешлер ikisi iki yoqqa бар. Aytам, ну кетере керек екен ол вакытта. Кетерге туру келе енді. Ол вакытта өзің жазасың енді ғаризаны или буп шығарабыз, ну теге исключать будем деп ол вакытта. Шығарбыз. Өзіңіз мен айтам. Sen de garize yazmadın. Жоқ, мен ғариза жазмадым, там ғариза yazıra жеймін. Indi Nail Məğdiyev aytıwınca aldağı atnada şuşu senin mesele Politsovet'te qaralacak indi Yedinə Rossiyanın. Anasan Ruzil Efendi buna sen nişigirek göz aldına getirgen idin. Buna şuşu Yedinə Rossiya firkasında turuna işlevini hemen de buna şuşu Khodorkovskiy uyuşmasına Khodorkovskiyga qaragan uyuşmada işlevini bir vakitte. Nişik göz alıysan? Ну, мындай керегинде Khodorkovskiyga qaragan uyuşma түгел, Khodorkovskiy uyuşmanын bir катнашуучусу керек. Birinchidan. Ondan so'ng аңлатып келем енді кадрлар резервында катнашкан республиканың. Bu республика уровеньда bizga u vaqtda siyosatchilarni, shu davlat ishmakarliklarini olg'a to'baydi. Siz mana bir 10-15 yildan so'ng республика umuman shaharlar qo'yilasiz ishlaksiz, u sizning qo'lda qolacak yoshlar deb aytdilar bizga. Ham hozirgi vaqtda da endi Ochiq Rossiya bu federal ko'lamdagi proyekt. Ham shunga ko'ra agarda u yosh siyosatchilarga bo'lsa ekan, agarda u proyekt nega haligi yordamdan qo'llanmasa? Men ularga anlatib kelaman. Nega siz bu uyushma bilan ishlasang, bu uyushma bilan ishlasang, har vaqt siz ular bu bir uyushmalar bilan ishlamas ekanlar, birisi bilan ishlarga yorildilar, birisi bilan ishlamas ekanlar. Bu bizning bu kishilar turli qarashlar ham mumkin. Turli uyushmalarda ular bilan men deputat bo'larak endi borsa men ishlarga tegishli ham shunga ko'ra deputat bo'larak ham Ochiq Rossiyada qatnashuv mana bir nindi nasharlarga ko'p. Buna şehir Sovyeti deputatı bularak indi sen birden bir kişi betirek gerek Azatlık Tatar Yaşları Birliği hareketine katnaşa başladın. Hem şular indi Tatar İçtimai Üzegi jiyinlerinde de bularsan indi. Buna şuşuna ne gerek karşı aldılar, nindi fikirler bildireler. Umuman olganda hizmetleşik итү буенча bir nindi fikirlerde olay bildirmediler. Biz indi jigitler bilan o'zimiz şu til meselesi boyunca onları umuman o'qituv meselesi boyunca indi Тугарак üstel yasara kerak deb kiritdim endi o'zimning обращением. Haliga javob olgan yo'q. Anda men respublika bizning respublikaning ministri chaqirgan xattaqiqlarni bizning начальник образования Xalimovni shu vaqtda endi Nailgan Barışmega aytdim birga edagisi uyushmalarga kelib yoshlarning uyushmalari vakillarini chaqirib birga o'tirib albatta bizga bir shaharda yashagan shunga ko'ra dialog topib konstruktiv сөйләшик degan yozgan edim. Ondan so'ng tag'in bir fikr bor endi bizning Тугарак üstel yasarga bo'yicha. Bunisi endi ko'proq научный өлкәдә булырга bu sholı tarixi bo'yicha ham mana hozirgi vaqtda сөйләшүләр инде шул вакытта. Шул тема күтәрелеп бара хәзерге вакытта. Sholıda kimler birinchi bo'lgan, kimler birinchi kelib bo'lgan, kimler birinchi yashay boshlagan. Buna indi Tatar İçtimai Üzegine gümümen milli hareketke şallırağı. Indi iş bölmesi alı boyunca da iş başlayıp jibergensiz şekilde. Haligi обращение kiritib berdim bizning Şişme Dostlar yurti bor. Dostlar yurti. Dostlar yurti. Anda bütün diasporalarda bor, nechapdir Tatar mana diasporасы deb aytganda ular uchun bir nindi mumkinliklar tug'dirilmagan. Umuman аны so'ray boshlagan uchun ota boshlagan endi Tatarlar bitimda Tataristonda ko'proq yashaydilar. Siz bitimda bulay da qo'yadi. Ansida sizda yo'q. No agarda Tatarlar Tataristonda qo'yja bo'lgan shu vaqtda aning o'zining kabineti eng birinchi bo'ladi deyishdi kerak. Umuman olganda Ozodlik ham ular Oqsoqollar shurasi ham Tatar ijtimoiy o'zagi ismidan 3 uyushma ismidan kiritib berdim endi o'zimning g'arizamni обращениемni so'rab ularga bir kabinet berib ham kunini belgilab, vaqtini belgilab жыйларга, сөйләшергә, аңлашырга, аннары мин депутат буларак башка депутатлар килеп, алар араларында һәм фикерләрне инде шәһәр күләмендә фикерләрне алышып, соңыннан инде эшләргә. Менә шундый. Менә инде Рузил Әфәнде милли хәрәкәткә кушылып, шәһәр хакимы Наил Мәгъдиевкә каршы чыгып, һәм инде Yedinə Rus вәкилләренә каршы чыгып, син менә шуннан җибәрү куркынышы юкмы? Андый куркынычлар, эзәрлекләүләр. Umuman birinchi
неге айтайын журналист боларак мен берсине да каршы чыкмадым. Бердем Россияда каршы чыкмадым, мен Наилган барышка да каршы чыкмадым. Мен өзүмдүн фикримди билдирдим һәм әгәр дә инде алардан андый реакция була икән, аларның реакциясы. Гомумән алганда бернинди каршы чыгу дигән юлны мин сайламадым. Икенчесе эштән китмәү мәсьәләсе буенча андый җитәкчеләр белән андый сүз алып барылмады, чөнки сәясәт белән кеше һәм аның эше моңа кагылышлы булырга тиеш.